Oke guys, welcome to my channel. Kembali lagi di Daeng TV. Kali ini saya akan ngeprank teman-teman saya pakai ini guys, Oreo. Kita akan isikan Pepsodent. Lihat keseruannya guys, hanya di Daeng TV. Kita akan isi Pepsodent. Kita hilangkan dulu isinya guys. Hilangkan isinya guys ya. Nah, hilangin isinya guys. Kita akan isi Pepsodent. Kita buka dulu. Nikmat ini guys. Oke, kita isi. No. Oke, sudah selesai guys. Sekarang kita lanjut ke challenge-nya. Kita pura-pura akan mengajak sepupu dan teman saya itu untuk bikin challenge rame-rame untuk menghabisi, yang paling cepat menghabisi Oreo ini. Tetapi sudah kita isikan Pepsodent ke dalamnya tanpa sepengetahuan mereka. Oke guys, lihat keseruannya hanya di Daeng TV. Welcome guys di Daeng TV. Kita di sini akan membuat challenge untuk memakan Oreo ini. Yang kalah akan dapat hukumannya. Deal. Oke, kita mulai challenge-nya guys. Oke, terus. Siap terus. Siap, oke. Siap, oke. 1, 2, 3. Mau itu ya? No. Everybody gets high sometimes, you know. So take a deep breath and let it go. You should be drowning on your own. And if you feel you're sinking out, ride over into cold. And although time takes you will still be patient with you. And I want you to know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. Gimana saya? Asli paling cepat habis. Isinya Pepsodent guys. Pepsodent guys. Habis guys Pepsodentnya guys. Sisa 2. Ambil 1. 4 lagi guys. Jangan lupa Pepsodent ini. Pepsodent guys. Makan Pepsodent guys. Sometimes you know it's how we learn and how we grow. And I wanna lay with you till I'm old. Oh.
Nggak ada. Yang tengah nggak ada. Gimana terus? Enak kan? Udah habis. Yang kalah guys. Yang kalah. Roll. Dapat hukuman. Ini hebat nah, episode dimakan habis kali pertama. Episode. Gimana rasanya? Enak. Pedas. Biar aja kita bentuk. Oke guys, setelah video dari kami, saya berhasil ngeprank sepupu dan teman saya guys. Nantikan video selanjutnya hanya di Daeng TV.